أزولا سوفيس ونسوفيس كنت غار سري ذاكينين غار تواريق ذاكين بد ما راديوين غاف ذا شي دبوين يغمسن لا روفي دو برايس نولف نسوي ونيد ذا شي دبوين لدغا سين يغمسن يتو يولفن ينولف ينحملتني دناوين خاطر يسون ريش اون انفورماسيون سي لا باراس سبورتيف دنوثني صح لا باراس سبورتيف تمورت الجزائر فغوثنا ويث دوكينين إدي تساوين يسالن سواطاس غاف تربويا لدغا لا ليغ اون وكينين دو لو بوتور اكو دو كومبيتيسيون دونك خيراوني اكن نولف يغمسنا كينين ذا شو جي دبوين ادنا هضر فلاس كرب والكنكا ونتعطي راه غطاس خاطر ديغني الا قدنا كين تدويلت بوساكينين خاص يعني هكاكي سي كوم ديريكت دونك ادنا وين ذا شي وين الكثران غاف وين دينا شريف ملال سلوي لاجيس كان كنتظرهم ذي الراديو جيس كان يظلين عطاش بوالدي بوين غاف لاد غاف يخصمنيس لي زاكسيونير غاف اسرع ما يروحن دوني سلافاني بويد عطاش بوالدي بوين لا يكره حسب تنقصي حيث لا يكره اننا كيما هاد يفاق شويه الا وانت الشظ كرب والن لو يظن انك سي نورمال اين دي بوين ذي الحقيس هذا في ديني هكاكين سورتو هكاكين نولثيد ذي لي ريزو سوسيو لي رياكسيون لي ريزو سوسيو ما ذيك غمسن الساكنين كان يد سواليم تم زواروث ذا الدنفذوس لو بيتور كاد سواليم ذاكينين Mellel, c'est moi le président, je ne bougerai pas. Donc Mellel défie tout le monde, je ne bougerai pas. كثيرا دونك دي راديو جي اس كان ينات نسان اذا سلواي لا جي اس كان ويتخر على كنيس ولاش ويزمرن هذا تستخار فشو اميك تاكينين على كل حال ونشمر هذيكس ذا شو كان يناد اطاس بوال نغني دي بوين لا دغا اكاتيد بوين ذاكينين ذي البيتور بن شريفه سي روتورني كونتر موا يناد دي جوار اون في دو شونتاج على لا في de la finale de la Coupe de la Ligue. La finale de la Coupe de la CAF a été sabotée. Et quand il dit non, Chérif Mellal, à l'Ahsab, il ذي البوتور ترانسكرين ذا شو لونتارتيان يدي يخدم ولا اون ديريكت ذي راديو ان جي اس كا ذي تماس السلواي النظام لا جي اس كا يدي فون ذي لاسومبلي جينيرال يدي درانس 21 مغرس 2021 ذاك يدي تزوزو وكذي دماس يزيد يريشان يفقد ذيوت لا فيديو ويا نتسا يدي يخدم ذي بارين داير زان هذه ذاوي على حسابي سكني في دينين يكسع رونديفو اسن سين سوتان براكيني سبتمبر براكيني زاتنا ومن بعد يغال غير ذاكيني غير تمورث اكن هذه حرك تسوات باش يغال ذنسان إذا سلوي لا جي اس كان أكثيد بوين ذاكينين دونك ياريشان أكثيد كتبن ذاكيا Yarichen Mellal est un président illégal et la justice va trancher. Voilà. Je serai de retour début septembre pour prendre les commandes. كان يثيد بوين ذاكينين دي البيتور فكان لي ديتاي على كل حال زمر من بعد سرزوم غال لو بي دي اف غال لو بي دي اف هذا دواليم ذا شو يدي بوين التفاصيل باسكو شريف ملالي هضرت قبايلي تسطرومي ثلاوي ديما هاتو يفهمنا راه مليح هكاكي دونك فوالا كان ذاكي لا ترانسكريبسيون فوالا لي باج انترن هكا سواليم personne ne pourra m'évincer. Yarishan Mellal est un président illégal et j'ai confiance en la justice algérienne. Voilà, بوين دكتور ذاكيني le développement ذاكيني de Yarishan, il
Nous ne voulons pas perturber le club. Je serai de retour au pays début septembre et nous ne prendrons les commandes. Les statuts de la SSPA sont en notre faveur. Je demande à la justice de se pencher sur le dossier et de nous délivrer le registre de commerce à la service. Donc, le registre de commerce مازال خاطر هذه لي ظلفنت باش سنتي تفكن لونسيان registre de commerce وين سنتي تفكن على حساب يدسلني ديفون سيا donc le dossier n'est pas encore tranché mais je suis optimiste et j'ai confiance en la justice de mon pays. يعني وثد ذي شريف ملال qu'a-t-il fait en 4 ans que des promesses. Je suis en contact avec des joueurs. Si on juge que le staff technique est compétent, on le maintiendra. Par rapport à Stamboulin, et de la direction Chérif Mellal. Non à la division des supporters. Les supporters nous connaissent أثن السمليل على حساب يزيد يا رجال. ماذا ثمس شريف ملال défie les actionnaires, personne ne pourra m'évincer. Les stars jeunes n'y croient pas par rapport à ويدي يروحن ويدي بغانا نروحن c'est la GSK qui fait les noms aux joueurs et non le contraire. On n'accepte pas le chantage, c'est la GSK qui fait les joueurs, non pas le contraire. Les joueurs ont été perturbés durant toute la saison par des personnes bien connues pour les pousser à faire grève. Même la finale de la Coupe de la CAF a été sabotée une demi-heure avant la finale de la Coupe de la Ligue. Les joueurs ont fait du chantage. Croyez-moi, j'étais prêt à ne pas jouer la finale parce que je ne supporte pas le chantage. Le buteur, il accuse Ben Chrifa. Je l'ai toujours soutenu lorsque la galerie l'insultait. Il s'est retourné contre moi. Donc voilà, grosso modo, point dernier, le buteur, un entretien avec Kamal Abdeslam, le directeur sportif de la GSK. Henri Stambouli travaillera avec le staff actuel, le manager with Kassed, with Ilan Yistura Kaki. Il a Galzaïr au début du mois de septembre. Mazari est avec nous pour l'instant, mais il vénère le statut Inès. Rodolphe est parti en vacances, il sera bientôt de retour. L'attaquant éthiopien est avec nous. Altobel ne partira pas. Le premier stage devrait avoir lieu à Tigjdan, le second stage à l'étranger ou à Mostaganem. Ben Chrifa a été traduit devant le conseil de discipline. La décision nos jeunes livrent une fin de saison remarquable. Ben Chrifa a saisi la CRL. Voilà, كان تسوليم المعنى سيهي بن شريفة يماث هذا يروح وإذا نسى دي ليرون الله جيسكا وإذا نسى يروح هذا يرنو غير ويد يروحن بن بوط عيد عبد السلام حمرون بن شعيرة فوالا l'essentiel l'ossature essentielle رايح يعني يروح وإذا نسى donc c'est voilà le problème l'effectif la GSK a dit complètement. Cette compétition à la une la veille à l'esprit d'un colon. Chérif Mellal يوثد ذي لافاني أكد سوليم ذاكينين يند لافاني à l'esprit d'un colon. Je vais nettoyer l'équipe au Karcher, même si j'ai un Messi, il va quitter. Personne ne pourra me faire bouger.
l'essentiel l'entretien ينس يدي يخدم يظل دي راديو لا جي اس كا دونك اكسترابولين ذي تماس لو كوتش يروحن دونيس لافان يوم يسولن شاشنا شحال لي جوار سورتو مراربعن تقامن يجلس لومبيونس العالية البغا تقيم لومبيونس ني مالوروزمون يروح دونك سولنا الشاشناق دونك شاشناق يرد سورتي d'une façon de plaisanter, de détendre un peu l'atmosphère. Le coach répond aux accusations lancées contre lui. Je n'ai pas jeté à la poubelle mes médailles à la GSK. La médaille CAF est chez mon fils, celle de la Ligue dans mon salon. J'ai une vidéo montrant l'état dans lequel j'ai laissé l'appartement. Voilà des choses et de bouin, de kinin, tout le à l'intérieur, des choses plus de détails. L'entretien kinin, il Denis Lava, il n'est d'enguerou, quand il souhaite de kinin, voilà, il répond aux accusations. Au dernier, il y a des bouts de Ketsuelim de kinin, l'avenir de la JISCA n'est pas inquiétant. هكا يكون عيبود ذاكيني دونك دي لا بريس ودنا راه غنوا جورنال دي هضر إن كان je n'ai pas l'intention de partir إن اسطنبولي الكوتش كي نو كونفيان على حسب عيبود ميلود فوالا دونك بوين ديرني دونك كون نيغ لونترتيان شريف ملال لافايا ليسبري دان كولون يوجد دوال قصيحن الحقيقة قصيح هو لك ديكوين ديرني بويتا طاس بوال غاف لي زاكسيونير النظام عندها يصوت كراي نسمت اللام دير كازن صافي دير شوية قصيح هو ولكن من الفغي هذه لي شوية ان بو دو ديبلوماسيون دكوينات دي لادور سورتو كومام د لا جي اس كا من الفغي كل يوم هذه قدر الغيريس وذ معاونا وذ داكلن هذا خدمن ثيلوفان اونسومبل فوالا يناد جو في نيتواي ليكيب او كارشير يناد جي رامني دي جوور ميو كو لوي في ايت عبد السلام واقيلا يدي هضر ذاكيني il n'a jamais parlé de stabilité avant mon arrivée, mais sur le terrain, c'est autre chose. المعناس توعر تسويات باش هذه يجري لا ستابيليتي دي ثمن نظام بويد غفوال غف اين ديفكا ربرا بين اسم كل سكواسي تكاغيد 10 مليارا تورا كاكيف كاغيد 30 مليار معنوي كينيك شمن ذي لو سبونسورينغ donc voilà chaque année ils nous donnent 10 milliards pour l'argent dont certains ont parlé c'est une avance sur investissement ça n'a rien à voir avec la construction du centre de formation voilà, il est toujours intéressé par le centre de formation. Malheureusement, il y a cette pandémie de Covid-19 et la crise financière qui a suivi. وكذا والد يبوين شريف ملال غاف العلاقة نسك مس ربرا. Donc voilà des choses et de l'essentiel, ce qui les réseaux sociaux تساوين les extraits كويس بوين دينا أما شريف ملال أما ديازي دياريشان ويذكرين بويا ونيدون فيديو عندها توالم أميش أميش بيام كلهم ناشدين بود كان ليكسترا إسونسيال مفارا نشم الجوالني يدي بيون غفايض الحسابات كنت وذاكني ça nous concerne pas كنسينا وذاكني les inconnus ça nous concerne pas الحسابات نكونين ذي نغمسن journaliste c'est vrai on voudrait savoir un peu plus de شنو لن mais pour les supporters ذا شنو الحسابات كل يوم هذه في الحسابات وإذا إلا قادتني فيك فوالا دواكيني لا روفي دو بريس بوساكيني جا كون ذي خير لنا ارتفاث